ħanaqraw mill-Paslimis fil-Galatin, kapitlu 5, vers 19. Issa, l-atti tal-laħam, ġivi l-emejjel ħażina, huma evidenti li huma iż-żena, l-impurità, id-deboxxaġni, l-idolatrija, is-seħer, l-għadwiet, il-ġlied, il-ġelożija, l-għadbiet, ir-rivelitajiet, id-dissensi, il-fazzjonijiet, l-ejra, is-sokor, l-orġi u l-ħwejjeġ jixbħu dawn li wissikom bħalma wessejtkom minn qabel illi dawk li prattikaw it-tali ħwejjeġ mhumiex se jirtu s-saltna tal-Alla. Amen. Aħna l-bnedmin provajna niddeskrivu lil nfusna minn aħna x'aħna. U per eżempju filosofu Grieg Aristotele jgħid li aħna ħlejja politiċi. Essenzjalment aħna ħlejja politiċi jgħid. Hemm jgħid li aħna annimali soċjali. Hemm jgħid li aħna atomi illi kombinazzjoni ingħaqadna flimkien u se nerġgħu nsiru atomi. Lista tibqa' għaddejja. Jien rrid nxebbaħ lill-umanità li lna l-bnedmin ma' ħaddiema ta' palazz. Min jippossidi ta' min huwa l-palazz, il-palazz huwa tas-sultan. Però dal-ħaddiema ikkonfoffaw flimkien u lis-sultan qalulu itlaq ma rridukx il-saltan fuqna. U dik hija l-qagħda, essenzjalment dik hija l-qagħda tagħna l-bnedmin illi ninsabu f'ribelljoni kontra dak li ħalaqna. Mhix sitwazzjoni pjaċevoli, din il-rewwixta universali illi bdiet f'Adam u kull wieħed minna li ġej minn Adam nuru bikliemna u bemilna illi aħna avversivi, li aħna kontra dak li ħalaqna. Bid-dritt Alla għandu il-jett li isaltan fuqna. Imma aħna ma rridux. U din l-avversità hija mifruxa madwarna, narawha fina nfusna u tipproduċi dejjem emejjel fatali, emejjel li waslu għal-mewt. Pawlu jsejħilhom l-atti tal-laħam. Tiftakru l-laħam huwa il-qagħda imwaqqa tagħna. Il-qagħda mhux kif Alla ħalaqna, Alla ħalaq il-bniedem tajjeb, ġust, għaref u qaddis. Imma kien hemm dik li aħna ngħidula il-waqa. Il-waqa li l-bniedem ried filment jinqata' minn Alla biex imexxi ħajtu u stess. Wallu dawn l-opri tal-laħam meta taqra gazzetta, meta tħares madwarek, naraw x'inhuma, x'inhu d-diskors faħxi, giddieb, l-azzjonijiet ħżiena, ix-xewqat illi huma ħafna drabi vulgari, baxxi, il-ħsibijiet tagħna, l-atteġġjamenti, l-attitudnijiet, ġifier kif inti tħares lejn ħaddieħor, da kollu jitqanqal minn natura mid-dimba tagħna. Għandna natura mid-dimba, natura illi hija irvellata kontra Alla, mhux dejjem tintwera fid-der, però hemmhekk qiegħda. Infatti ħafna nies mitlufa, ħafna nies illi m'għandhomx relazzjoni ħajja ma' Alla permezz ta' Ġesu Kristu, jgħixu ħajja pjuttost diċenti. Għandhom l-impjik tagħhom, għandhom il-familja, però xorta waħda fihom f'qalbhom hemm iberren din l-antagonizmu, din il-gwerra kontra Alla, forsi mhix gwerra dikjarata, imma bażikament l-Alla ma jridux f'ħajjithom. U dik tagħmilna kolpevoli, tagħmilna ħatja. Pawlu hawnhekk meta jgħid il-latti tal-laħam irid iġibna konxi ta' aħna l-bnedminx kapaċi nipproduċu apparti mill-Ispiritu Santu.
Minajr il-ħidma tal-Ispirtu tal-ħajja fina, il-bniedem x'kapaċi jipproduċi. Jiena xebbaħt lilna l-bnedmin ma' palazz, jew ħaddiema ġo palazz, Ġesu jxebbaħna ma' siġar. Ma' siġar. Meta jgħid, hekk kull siġra tajba tagħmel frott tajjeb. Imma is-siġra mħassra tagħmel frott ħażin. Ma tistax siġra tajba tagħmel frott ħażin. Lanqas siġra mħassra ma tista' tagħmel frott tajjeb. Siġra mħassra, ġifieri il-bniedem maqtuħ minn Alla li m'għandux rabta miegħu permezz tal-medjatur Ġesu, dan ma jistax jagħmel frott tajjeb. Infatti Pawlu hawnhekk jagħtina din il-lista ta' diversità ta' dnubiet illi juru kemm dan huwa veru. Dawn il-vizzji nistgħu nsejħulhom. Meta wieħed il-karattru tiegħu jurik x'inhu. Qed tifhem? Pereżempju jekk wieħed iħobb jiġġieled u jitlewwem x'ngħidulu, dak raġel ġelliet, vera? Ġelliet, dik hija t-tikketta li toqgħodlu. Jekk wieħed mhuwiex fidil ma' martu, tajjeb imma jħares lin nies oħra ngħidulu dak huwa bniedem adulteru. Tajjeb? Jekk wieħed jadura l-atfolot nsejħulu idolatra. Dak huwa l-bniedem li huwa maqtuħ minn Alla. Kif kollok taqra l-Ġenesi, għadna kif smajna l-istorja tat-Torri ta' Babel, hija eżempju klassiku tal-bniedem irvellat kontra għall-bniedem infirxu mal-art kollha u ma qalu le rridu nibqgħu maqdin u nibnu dat-torri bħala simbolu tal-għaqda tagħna. Alla jgħid mod, il-bniedem jagħmel mod ieħor. Alla ħalaq il-bniedem xbija tiegħu. Però mbagħad aktar tard fir-rakkont jgħidilna illi Adam kien jaf il-leva u lditlu tifel fuq ix-xbija tiegħu. Alla ħalaq lina bnedmi fuq ix-xbija talla, Adam kellu uliet fuq ix-xbija tiegħu. Uliet imwaqqa fid-dnub bħalu. U din li aħna nsejħula id-dnub oriġinali mhijiex ħrafa. Id-dnub oriġinali huwa palma qal David meta talab maħfra lil Alla, qallu fid-dnub nislitni ommi. Mit-tnissil tagħna fil-ġuf, il-Bibja tgħid li aħna diġà midinbin. Ix-xeħta tagħna l-inklinazzjoni hija lejn il-ħażen. Id-dnub oriġinali qatt huwa ħżien, qatt huwa rieqed, qatt huwa passiv. Jintwera fl-atti tagħna f'dak li nagħmlu minn ġurnata għall-oħra, minn ġimgħa għall-oħra. Dan il-laħam, din il-ġibda dnub taħdem u r-riżultat huwa ċar fis-soċjetà tagħna x'vera. Soċjetà pjuttost imħarbta aktar ma nitilfu il-biża' Alla, aħna bħala bnedmin aktar nisparpaljaw ruħna. Aktar nerqu fil-ħama ta' dnub. Naraw it-tħarbit fil-familji tagħna, naraw in-nuqqas ta' unità anke fil-knejjes ta' Kristu. Kollha huma riżultat illi minn ġewwa ma ħnissew. U meta d-dnub jigverna fil-qalb, spontanjament jintwera fil-kondotta tagħna minn ġurnata l-oħra, kondotta mħassra. Il-funtana ta' ġewwa qalbna ma tistax tinżamm milli tibgħat nixxijat imniġsa. Nixxijat li ma tistax jixloq minnhom għax huma avvalenati. Dan huwa il-dinja l-assessment illi l-Bibja tatina dwarna nfusna apparti minn Kristu. Għal dawk in-nies li għadhom mhumiex fis-saltna t'Alla. Ovvjament Alla jeżerċita l-grazzja komuni tiegħu lill-umanità. Ġifieri Alla irażżan il-ħażen tal-bniedem. Kieku mhux hekk,
gwajjalina. Għax kieku ikun insupportabli illi tgħix fid-dinja. Imma Alla jrażżan il-ħażin tal-bniedem. Għandna diversi eżempji fil-Bibja, wieħed minnhom Abimelek. Miżżewweġ da, imma x'kien sultan, derlu li jista' jieħu l-marra ta' Abram biex imur magħha. Qed tifhem? Però Alla bagħtlu marda lilu l-familja tiegħu, imbagħad Abimelek prova jiskuża ruħu, għallu ma kontx naf li għal-marra ta' ħadd ieħor. U Alla għallu iva, għallu ma jien żammejtek biex ma tidnibx kontrija. Abimelek kien bniedem mitluf. Naraw kif Alla jiġbed ir-riedni il għaliex kieku il-bniedem jaħrab fil-ħażen. Jaħrab. Pawlu jatina dan il-katalgu ta' dnub hawnhekk l-atti tal-laħam huma evidenti li huma ż-żena l-impurità. Impressjonanti kif l-ewwel li jsemmi ż-żena fil-Imper Ruman 2000 sen ilu, iż-żena kienet problema. Ġifieri l-abbuż sesswali. Alla ta' il-faċilità tas-sess biex jintuża fl-ambitu taż-żwieġ u fl-ambitu taż-żwieġ biss. U hemmhekk Alla qazzu. Imma l-bniedem jidhirlu li jista' jabbuża minn dan id-don. L-istess problema llum il-ġurnata fis-soċjetà tagħna, ż-żena, l-impurità, id-deboxxaġni li wieħed jereq fil-ħama bla ebda kontroll, l-idolatrija. Il-bniedem li preferi jadura iva u irrid jadura l-bniedem, imma mhux il-Alla ħaju veru. Mhux il-Alla ħaju veru. Dik hija idolatrija. Is-seħer l-għadwiet li niffurmaw piki kontra xulxin. Il-ġlied, il-ġelozija, l-għadbiet, għadab, rabja li nixelu għal xulxin. Ir-rivalitajiet, mkesksin kontra xulxin, dissensi u fazzjonijiet. Sibna biex niddevidu lil nfusna. Flok ngħixu ħaġa waħda. Lejra, s-sokor, l-orġi kien dbaħrit sfrenat. Dbaħrit illi mhux sewa tiddeskrivi fil-pubbliku. L-orġi rumani. Għadhom isiru llum mhux vera. U Pawlu dan il-katalgu ta' dnub hija tisemmi allura dnubiet ta' impurità, abbużi sessuali kontra d-disin oriġinali tal-Alla, id-disin oriġinali hemmhekk qiegħed. Alla ħalaq l-Adam ta' ħsieħba, tafhem, u żwieġ Alla ddefinih u nnifsu. Raġel wieħed ma' mara waħda. U aħna ħsiebna biex nesperimentaw. Dan din-lista Pawlu jaċċentwa fuq dnubiet ta' qima falsa. Qima falsa li tafda fi ħwejjeġ maħluqa aktarx milli fil-ħallieq. Il-bniedem mitluf ma jistax jafda fil-ħallieq għax huwa kontrih. Bħalma int jekk għandek għadu ma jistax tafda f'dak l-għadu tiegħek. Qatt ma ħajġik il-ħsieb li tafda fih. Mhux vera. Pawlu jafas ukoll fuq dnubiet ta' diskordja u ġlied. M'hemmx għaf nsemmu il-gwerer li regolarment jiġru f'din id-dinja tagħna. Ħafna drabi il-gwerer jinsabu fil-familja stess. Fil-familja stess. Fuq il-post tax-xogħol. Pawlu wkoll jinkludi dnubiet ta' eċċess. Dnubiet ta' eċċess. Alla tagħna diversi qotjiet tajba u aħna nabbużaw minnhom. Is-sokor pereżempju, id-baħrit tajjeb li tirrilassa. Tajjeb illi kollok daqsxejn ħin frank vera biex terġa' tirkupra s-saħħa mentali u fiżika tiegħek. Imma id-baħrit x'inhu mbagħad? Illi inti l-iskop ta' ħajtek isir li tiddeverti biss. Dak huwa l-bniedem. Bla moderazzjoni. Pawlu fl-Ittra Rumani jagħtina wkoll lista oħra illi tesibixxi li turina fiċ-ċar din ir-ribellioni, din ir-rewwixta tagħna kontra il-ħallieq twajjeb tagħna. Fejn jgħid fir-Rumani jgħid illi aħna mimlijin b'kull inġustizzja, malevolenza, ġifieri rieda ħażina kontra ħadd ieħor. Rejba u depravità ġifieri meta inti tagħmel il-ħażen u jogħġbok li tagħmel il-ħażen.
مملين ايرة قتيل جليد حيينا ومالينيتا البريكوناجني البنيدم يزرجتا كونترا البروشمو تياو وما قصقصين سيبهم باش يهيدوا فوق الناس كالونيوزي يعلو المالافاما كونترا حتيهر يحمجولو اسمه يعبودوا لالا انسولنتي سوبرفي وفخرين وما انفنتور تخويش الزينة البنيدم هو فاموس باش يفنتا خويش زينة تايدول ما يفنتا خويش طيبين وكل بنسلين عيفا بلا دوبيو تاشين حانا جانيت الجراتسيا كوموني اللي الله يزوم لومانيتا الدية كيف يطلعنا من فوق اللبس نعو من الأول إما البنيدم يفنتا الخويج خزينة وديزوبيدينت للجينيتوري وما بلا سنس بلا فيدلتا بلا افezione ناتورالي متى مرة تطلع التربية تاعها يو تقتلها في الجوف بلا افezione ناتورالي هي الناتورة تاعنا اللي اليوم توص التربية تاعها مش تقتلها دانو البنيدم وما وكل باوليس بيتشا باش يعيد سبيتاتي بلحنينا البيبيا هناك هي سنشيرة حفنا الديانيوسي اللي تعطينا هي رياليستيكا ما نستوش نهاربوها ما نستوش نايدو لا التساجرة بيبقى تعطينا ستامبا باش تورينا شحنا بحال كيكو نتاولوا في مرة ونراو للروح نستس حفنا درابي احنا ننفولي ننفوسنا بوبينيوني بوزيتيفا حفنا سبارك تا الديفينيتا فينا في الإيه تا قلبه ريت يعمل الطيب إما مسكين قتل المرتو هتفهم إما في الإيه تا قلبه هو راجل طيب نبروفاو نستحبه ورا صباينا البيدا سيبه بيش يسكوزا روحه عالذنوب تياو باولو يعطينا دي الليستا باش يدلنا اسمها من ارغراتساتالا اكنا وفتي يايت اللي يايت سكر وورجي خويت يش بول داون يجي في باولو زغور ما سميش كلها شت يايت هاويك مش يعطينا لستا كومبرنسيفا تاع الذنوبيت كلها يعطينا لستا رابريزنتاتيفا باش يورينا ارى البنيدم متلوق وحده شكاباتشي يعملها هي يعطينا داون الاسامبي illustrativi ستا فاciلmente سما الريبة البنيدم يريد مو كنت يريد هين كله يريد l'ambizione ta ħajtu اللي jakwista aktar l-arroganza السرق l-sfruttament tal-proxmu اللي كنت يسرقوا بالبوليت يهضموا بالبركاريات الجدب الانغان المالافامار الريبليون كونترا الأوتوريتا كم قدرنا نراو الطفال اللوم أرديتي كونترا الجينيتوري تاعهم يصوتوهم ما يبدوهمش ريبلوزة كونترا الأوتوريتا ليجيتيما اللي الله بوجا فوقهم اللي توري ريبليون كونترا الخليف لخم الآخر استينا باولو سيتسمى كل الفتحير فيرخ المبادئ الروسة كونترا البروشمو خافنا دراب اللي تزون في الكم مع الخطيهر اللي عندك داك المور كونتريخ عشان بلك ديكلاتسيون منتش كاباتش تحفر له ستسمى لسكونتنتيتسا البنيدم اللي مش كونتنت بداك اللي عنده افولي عنده حفنا افولي عنده فيلا وفيلجاتورة ودار وكاباتشي يسافر 6 دربت في السنة وعنده طفال وعنده المرة وعنده البيك طيب وكارير مش كونتنت ستسمى وكل الموندانيتا شنو الموندانيتا ووردلينس اللي انت الفوكس تاع حياتك فلوك ما هو باش تجلوريفيكا وتسبح وترنغراتسا الله سيبك باش تملى قلبك بالافاريات تاع الدنيا متى نعرفوا سوا اللي الله خلقنا عليه نفسه وقلبنا ما تستحش تستريح ديك ما تستريحش فيها هذا البنيدم يعمل ده الافاريات كلها
għaliex din hija n-natura tiegħu. Natura midimba. L-istakera, mhux vera, l-istakera. Illi turi bażikament nuqqas ta' mħabba. Għaliex, meta l-bniedem inqata minn Malla vilment, u konna naf, Adam kien jaf x'qed jagħmel. Meta nqata minn Alla, inqata mis-sors tal-imħabba, għax Alla huwa mħabba. U allura il-dnub huwa essenzjalment irvell kontra l-ħalli u l-leġislatur tagħna. Alla huwa leġislatur għax għandu dritt li jgħidilna x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Dak kollu jirriżulta f'infedeltà lejh. Infedeltà lejh, m'aħniex fidili li Alla. Tifhem? L-impjegati tal-palazz li suppost jaħdmu biex il-palazz jimxi l-qudiem u jkun l-amara tajba għas-sultan tal-palazz. Imma dawn irvellaw kontrih. U allura d-dnub jintwera ħafna drabi f'dan l-egoizmu. Jien, u t-tieni jien, u t-tielet jien, li huwa l-oppost tal-imħabbux vera. Tara traċċi jew anke kultant evidenza xokkanti ta' dawn l-atti f'ħajtek li semmi Pawlu hawnhekk. Ġlied, ġelozija, dbiet, rivalità, ejra, sokor. X'tagħmel meta tinduna illi għatem dan il-valenu fik? Tinnegaħ forsi? Tgħidu le daqshekk. Daqshekk, mhux kulħadd jagħmel hekk. Kemm għandna ħabta vera? Kemm għandna ħabta? Forsi tiskuża ruħek li dik debolizza. Dik debolizza jien dejjem konta. U ma minn twilet tont ħajmut kwadru, jien hekk magħmul. Kemm nisimgħu da diskors firaħ u nafu li huwa żbaljat u nirrepetuh għax inħobbu ningannaw bejn nfusna, mhux vera. Nisma' bħal kieku xejn mu gravi, l-ar meta waħlu f'ħadd ieħor. Int qabbistieli? Qed tifhem? Kemm nagħmluha? Illi l-ħtija tiegħi inwaddaba pulit fuq ħadd ieħor. Naħseb l-aħjar trattament tad-dnub meta naraw fina hija li nimmortifikawh. Bħal dak il-ġardinar illi meta jara l-ħurriq tiela fil-għalqa tiegħu jaqbad il-mas aw jitajru. Iqaċtu. Mhux ħallih jikber u jiffolla, iqaċtu mill-ewwel. Pawlu jgħidilna għala għandna nittrattaw mad-dnub b'tant serjetà. Il għaliex hemm ġudizzju. Fl-aħħar mill-aħħar hemm ġudizzju. Pawlu jrid iwissina dwar il-ġudizzju tagħna. Jgħidilna illi iwissikom bħalma wissejtkom minn qabel, jiġifieri meta kien fosthom fil-Galazja, f'dawk il-bliet kollha, il-messaġġ tiegħu kien jinkludi il-ġudizzju. Fl-aħħar jum Alla se jagħmel ġudizzju, se jagħmel il-ħaq minna l-koll personalment. U se jippremja tajbin u jikkastiga ħżiena. Wissejtkom minn qabel illi dawk li jipprattikaw it-tali ħwejjeġ, dan huwa l-karattru tagħhom, mhumiex se jirtu s-salta Alla. Mhumiex se jkunu salvati. Din il-prattika persistenti u bid-drawwa fit-tali fallimenti, rivalità u kollox, da kollox juri ħaġa waħda fi żgur. Illi dak il-bniedem mhuwiex imwieled mill-ġdid. U Ġesu qal li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid ma jistax jidħol fis-saltna Alla. L-aħwa id-dnub fina qatmu bil-lif. Qatmu bil-frank. Ma taħsibx li se jistrieħ. Il-laħam tagħna huwa mgħallem kiefer. Dik il-kalamita, bħalma għandek kalamita, tajjeb, il-kalamita dejjem kalamita, dejjem se tiġbed, u hekk kull laħam tagħna. Illi rridu nirreżistuh aktar tard Pawlu se jgħid li dawk li huma ta' Kristu Ġesu salbuh il-laħam. Il-Kristjan veru isalbu lill-laħam. Mhux ipaxxieħ, mhux imelsu, mhux jagħmel trattattivi miegħu, isalbu.
Altrimenti jekk ma nagħmlux hekk, għalina ma jkun fadal xejn ħlief it-telfien ta' dejjem. Għandek stil ta' ħajja illi tesprimi ribellioni kontra Alla. Ok, għal darbohra forsi mintix qed iddur mir-raħal għalli uħor tajt Alla ma jeżistix u l-Alla nobodu, ma tagħmilx hekk. Imma minn ġurnata għall-oħra Alla kemm hu f'ħajtek? Kemm hu f'ħajtek? Kemm konxjament qiegħed tgħix f'kull ma tagħmel sew jekk tiekol jew tixrob jew affarijiet li tagħmel kollox għall glorja tal-Alla. L-ħwarit niftilkom għajnejkom avolja l-kuxjenza tagħkom tafu fikom fuskom illi min jagħmel ħwejjeġ bħal dawn jgħidilna l-Apostlu Pawlu jinsab taħt kundanna u jinsab taħt ġudizzju meritevoli. Ruman 1 vers 32 jgħidilna illi dawn in-nies li jippratikaw dal-ħwejjeġ illi jafu sew ir-regolament Alla. M'hemmx fejn taqra l-Bibja din. M'hemmx fejn jiġi jgħidilek ħadd ieħor fik innifsek għax int bniedem tafa. Illi kinti tgħix fid-dnub dawk li jippratikaw ħwejjeġ bħal dawn ħaqhom il-mewt. Ħaqhom il-mewt. Jiġifieri ħaqhom li jkunu isseparati minn Alla għall-eternità kollha u jaqgħu taħt il-ġudizzju tiegħu. Pawlu lil diversi knies oħra li kitbilhom it-tri tiegħu jirrepeti l-istess ħaġa. Tant hija essenzjali din. Lil Korintin jgħidulhom jew ma tafux illi l-inġusti mhumiex se jirtu s-saltna tal-Alla. Titqarqux. Għaliex titqarqux? Pawlu jaf illi kemm għandna ħabta illi aħna nilagħbuha tal-innoċenti meta maħniex. Titqarqux. La żinja, la l-idolatri, la l-adulteri, la l-effeminati, la l-omosessuali, la l-ħallelin, la r-rab minnu rejb ġifieri, la s-sakranazzi, la nies kalunjużi u lanqas l-imburljuni mhuma se jirtu s-saltna tal-Alla. Jista' jkun ċar aktar minn hekk Pawlu l-Apostlu. Mhux jien ktibtu dan. Pawlu l-Apostlu. Pawlu l-Apostlu kitbu bl-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu. Tgħid li ma jiena twelidt ħallel. Qed tifhem. Kollha kemm aħna nittwieldu b'dik it-tendenza għad-dnub, b'dik li l-Bibja sejħilha il-laħam. Il-laħam. Dak li jutmet mill-laħam u laħam. Allura għax inti fl-għalqa tibda tara l-ħurrieq tiela tgħid imma dik naturali. Dik naturali. Iż-żerrija mek kienet. U ilha. Le. Int obbligat li tqaċċat il-ħażen. Tqaċċat il-ħażen. Illi tkun kontrih. Għandek forsi rridu nsaqsu lil nfusna bħala Kristjani. Kif inħarsu u kif nistmaw nies mitlufa? Nies li ma jimportomx minn Ġesu Kristu, m'għandhom ebda interess fil-Bibja, kif nismawhom? L-ewwel nett tkunu sorpriżi. Qed juruk il-laħam x'kapaċi jipproduċi. Il-Bibja tgħidilna u tafżana x'kapaċi jagħmel bniedem, però rridu nittrattaw magħhom b'mod rija, u nħobbuhom. Nħobbuhom fis-sens illi nitolbu għalihom fi żmien opportun niftħulhom għajnejhom u nwissuhom illi iva hemm ġudizzju għal kulħadd. Għal kulħadd. Kif ħanistma'hom il dawn nies? Billi ma napprovawx id-dnub tagħhom. Li b'ebda mod la bl-atteġġament tagħna u qas bid-diskors tagħna ma għandna nuru li aħna naqblu mad-dnub. Fl-aħħar mill-aħħar però rridu nħallu l-ġudizzju f'idejn Alla x'vera. Ġudizzju huwa f'idejn Alla. U fil-frattemp ma nħalluhomx li jinfluwenzawna. Pawlu fl-Efesin kapitlu 5 jgħid għax tistgħu tkunu ċerti minn dan. M'hemm ebda dubju. Illi kull żieni
jew bniedem impur jew rejb li huwa idolatra m'għandu ebda wirt fis-saltna tal-Kristu, ossija tal-Alla. Tħallu l-ħadd min gannakom bi kliem battal. Kemm nisimgħu fuq il-medja, id-dnub huwa skużat, huwa ppreżentat bħala xi ħaġa normali. Vera? Jekk għandna discerniment biżżejjed biex narfu x'qed jingħad, il-ħażen bil-pulit qegħdin nintroduċuh u rriduh. Pawlu qal tħallu l-ħadd min gannakom bi kliem vojt għax minħabba dal-ħwejjeġ tiġi r-rabja tal-Alla fuq uliet id-diżubbidjenza. Bħalissa Alla fil-waqt li jirrażżan il-ħażen, però għalilna li hemm ġudizzju. U diġà ta' evidenza ta' dan billi qajjem lil Ġesu ibnu mill-mewt għax Ġesu għad ikun l-imħallef tagħna. L-imħallef tagħna. John Owen jgħidilna min ma joqtolx id-dnub fih u stranġier għall-Ispirtu ta' Kristu. Jekk m'intix toqtlu d-dnub, jekk m'intix tiġġieled kontrih, għaddew issa l-jiem meta inti kont imxewwex fil-palazz u taħdem kontra s-sultan. Issa s-sultan ħafirlek. U allura issa hija li inti trid toffri s-servizzi tiegħek lil dak is-sultan li darba inti iġġieled kontrih. Min ma joqtolx id-dnub fih u stranġiera l-Ispirtu ta' Kristu. Min jgħix fid-dnub għad imut fid-dnub. Tajjeb li nieqfu onomodu għasewdin. Min jgħix fid-dnub għad imut fid-dnub. Imma tista' issib ħafna jgħidulek tista' jkun qed imut fl-aħħar nifsijiet u jikkonverti. Leta. Kemm il-Bibja hija ħoxna ħafna u tagħti ħafna eżempji. Wieħed biss issemmi persuna waħda li kkonverta fl-aħħar mumenti ta' ħajtu. Tafu minnu? Il-ħalliel, wieħed mill-ħallel li mislub ma' ġenb Ġesu. Meta fl-aħħar mumenti lil Ġesu qallu mulej Ġesu ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. Eżempju wieħed biss biex ħadd ma jiddispera. Imma wieħed biss biex ħadd ma jkun prużuntus. Wieħed biss ingħata dik il-grazzja. Dawn huma rarità, rari. Ir-regola ġenerali kif tgħix ħatmut. Jekk tgħix ħażin ħatmut ħażin. Jekk tgħix tajjeb ħadd jkollok mewta tajba. Din hija l-istampa li tagħtina l-Bibja. Naf li dak li qed ngħid mhuwiex faċli biex nilqawh. Il-għalx jikxifna, jesponina. Ma tinsab ansjuż. Tinsab inkwetat, jew forsi wkoll mwerwer, li forsi kikollok tidħol fik innifsek u tgħid kosux. Għalfejn għandi nirribella kontra s-sultan tal-palazz? Metu jagħtini l-ikel u x-xorb u l-ilbies u diversità ta' barkiet. Għalfejn għandi nibqa' irvellat kontrih. Jekk dan il-każ tiegħek tiqafx qabel ma ssib ken f'Ġesu, ebda ken. Ebda rifuġju, ebda avukat li kapaċi jippreżenta l-każ tiegħek u jrebħek il-każ tiegħek fil-qorti tas-sema. Ġesu waħdu kapaċi. Waħdu għax hu l-ħaruf illi jneħħi d-dnub tad-dinja. Aktar minn hekk illi jneħħi d-dnub tiegħek jekk inti ddur lejh. Mill-bqija, Ġesu nnifsu jgħidilna illi kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb tinqata u tinxteħed fin-nar. L-istess Ġesu illi ġie fostna biex jesprimi l-imħabba tal-Alla u jwassalina bħala realtà. Illi meta konna għadna midinbin Kristu fi żmien imwaqqat miet għal ħżiena, miet propjament għal nies bħalna. Però l-aħwa imħabba miċħuda tikkundannak. Imħabba li tkun ċħatta matul l-omor li Alla jagħtik, dik l-istess imħabba tikkundannak.
بحال منتي يك الطبيب يجيلك ديني المديسينا adatta عليك باش تفيق وانتي تايت ما ريتش مولانس بزيار ولا قصانت حد نبقى بلياند اوفيامنت اتك كوندانا لك نفسك وش فيرا علاش البني ادم يبقى بحال كيكو يلعب مع السرب متى يعرف ان ذاك السرب هيقدموا شي دابا يوهر هيقدموا ها جسو في مارك دي سيدنا يك عينك تفشكلك ايش هيت هالبرا وهيارا ليك تدخل باين واحدة في صالة نتالا ملي كلك زوج عينين وتنشتهت في الانفيرن فين الدودة تخو ما تموتش والنار ما ينتفيش جسو متى تتكلم دو عن الانفيرن ما عشان جديد هناك اتيكوتا من البروفيتا إيزايا البروفيتا إيزايا فين جايت في الاخر كلمات تالكتب تويل تاعو الدودة تاعهم المتلوفة جفير ما تموتش والنار ما تنتفيش شنو دي الدودة بحال متى يا كورتسيوني بلايدو الميزيريا التورمنت تاع ناس اللي عندهم شوفة اللي ستعوا لقعوا المحبة الله ستعوا داروا لايخ كلهم حافن اوبورتونيتا وديك الدودة تاع الشوفة تبقى تعور جروه البني ادم والنار ما ينتفيش موش نار كيف نفوها ناداتا النار السيمبولو تالعادة بتالا تالجوديتسيو تالا اسبريس في كاستيك دايمي متى جسو يدسكريف الجوديتسيو فينالي ناتشو موس فوق اللمين فوق الشلوك يعني داون يمروا في الحياة تديم إما الحزينة في الكاستيك تديم كاس كم الناس سالفاتي سيبقوا يزستوا ويقاودوا لله طول الاترنتا دا سكيوهر المتلوفة في العديرة النار وعليك يريدوا يهدوا أكسيوني أورجنتي وبلا تنكير لار حاجة هي متى ام داون لاتي تاللهم اللي هما ايفيدنتي فيك وتبقى بالي كيكو شين نريدوا نهدوا اكسيون اورجنتي وستين يدلنا الاوية المحفرة الانديمة تياك إذا ما ويديكش قاعدة عدو من تياك يكانا ندمو الله يغفرنا أيها الرجل في المكان أفول يد نبيتكم وما خمر داس السكارلات بحال برا بايدا نجيبهم محفرة كومبلوتا كومبرنسيفا ودار بالديم إما ما تستاش تخلي علادة علاش علاش تكون اتايت الخليه سالفا علاش ما تجيش نسالفاين في سالفا في الاخر مومنتي لكن نجيب لك بورزة بالبوتشتة تاع الطومبلا كم فيهم 90 طيب ونعيد لك ام النمر 33 دخل ايدك خوات وتلا كم عندك تشانس اللي تطلع 33 كم عندك تشانس 1 من 100 1 من 90 تشانس كيكن حفنا وداوك القدين يحلوا على اللاده ادي قاعد يقول لي متى ريت ندخل ايدي وانت البوتشتة الطيبه نو ما يجريش هيك الانديمة اللوم ستاس اللوم واليوم تاع السالفاتسيون يدلنا لابوستو باولو التوسية apostolica توسية تياو إيا تشاريسيما الذنوب هو سيريسيمو هو قتيل الذنوب يخلصك لترالمنت يخلصك يخرج لك الباغا يعطيك السالاريو تياو الموت الجوديتسيو ريالي جسو تكلم حفنة درابي فوق الجوديتسيو حفنة درابي البني ادم يجي يرتون مالانج القديسة تياو ويرط للكل بني ادم سكون تميلو كيفاشت علاش كيف تعيش توري انتيش في السلطنة الله يو تحت الدومينيو تاع الحزن جيروسالم تاع السما لامارة القديسين هي بوست قديس والبيبليا تهيدلنا اللي فيها ما يدخل شيء اللي همج
ولك نريدوا احنا النديمة اللي نقسوها بحالة نيسيساريا. شو النديمة اللي انت تدور لورا لله، لأنك السلطان اللي انت ارفايت لارمي كونتريح وسفدايته في وجهه. إسا تريد الزرمة اللي يكن نفسك الدلايخ على الحنينة اللي مستاس. نريدوا نزمناو الاندامنت تحيتنا كل واحدة منا في الدول تدان لافيرتمنت دي توسيا سيريا اللي داوك اللي براتيكاو التالهويج مش سيرتو السلطة الله. أراو شيء ماتيو هنري، مش اللي تقع في الذنوب إذا اللي تعيش في الذنوب دان يسكرديك من الجنة. داوك اللي يزولوا ويرجعوا يقوموا بالانتنسيون اللي يوجبوا لزيدهم داون يرتو السلطنة. إذا داوك اللي يشحشحوا ويفنقاو في ذنوبيتهم ما يطلقات فيها. أتيسبريمي حسبيات توتالمنت بيبليكي. ها؟ قالوا اريد تنسى هنا كيف تنسى متلوف يو سالفات، ها؟ ميت في الذنوب يو ارشوشتات مكرستو باش تعيش حياة جديدة. الدنيا المستقصية اللي كلها كما نريدوا نترتاو معها بيرسونالمنت مش مع تيور ين قدام الله. ها؟ بروح حاجة واحدة اريد نصوص نلوم ام تاما انك على اللهزة الناس والأكثر كروتي والأكثر دبرافاتي ام تاما يكن ام تاما زكاو على ساول تتارسو على مادالينا اللي كانوا ناس من لار فيرا ويهت ابوكريتو ريليجيوس ليهور خليل فلابرت والمادالينا اللي كلها هي شين اللي تستفخر. ام تاما بالندورو للسالفاتور انك في زي الله يعيد دوروا ليا وتكونوا سالفاتي تروف كلها الارض عشان الله ما يمشي يهور حليفي. اذا ندوروا لورا للسلطان اللي داربا كنا ريبلي كونترا تياو. ام تاما اللي عليش باولو متى كتب الكورنتين البلت كورنتو فرصة ما تستوش تبرتساوا دي كانت بلت فوسا تا انيكويتا وحزن. متى وصل في كورنتو باولو تان بزا اللي كيف تخلقوا هيدوروا كونتره ويقتلوه اللي جسو قال له يكلموا يدلو تبقى السية كتما تكلم عشان ده هفنا ناس في البلد. هتفهم وبعد اكتر متى كتب لهم لو الترا تياو باولو فكرهم قال لهم اك كنتوا شهود منكم ورا اللي سمي لهم اللي كانوا امبروليوني وخليلة وريبة. قال لهم اك كنتوا شهود منكم كنتوا ما تكونش السالفاتاج تالا اللي تانا في كريستو جيسو هو افكتيف على داوك اللي يمروا عنده على داوك اللي يتشتاو بحال ما عملت السمارتانا للمحاي اللي يعطيهو ها للما اللي نعطيين يصير جوا فيك عين تا المجير يصير حياة دايم. كنتوا شهود منكم منتم هسلتوا منتم كنتم قاتسين منتم كنتوا جوستيفيكاتي في اسم السيد جيسو كريستو وفي السبيرتو تعالى تانا انه تاو هسلتوا مقاتسين جوستيفيكاتي. الله يبدا بيش للداوك اللي يركروا عن جيسو محموجين فلوتي فقرا في السبيرتو جيسو يعملهم cittadini ta' smewiet jaħsilhom jiġġustifikhom dakwa il-bżonn tagħna, dakwa l-bżonn urġenti tagħna. Urġenti, dak il-bżonn illi jekk ma nissodisfawx jasal il-jum fejn tajt kien jaqbilli kieku ma twelid xejn. Bħalma Ġesu qal dwar Ġuda l-Iskarjota. Alla qiegħed jagħtina opportunitajiet interminabbli iħin kollu kif jimxi twajjeb magħna u jipprovdina l-ikel tagħna u n-neċessitajiet kollha tal-ħajja huma stedina waħda wara l-oħra biex aħna nduru lejh. Tinħebiex wara il-tattika
اللي tajt imma jiena Ġesu ngħaddi mingħajru għaliex fl-aħħar mill-aħħar m'iniex ħażin. Però tikkonsidrax biss l-atti ta' barra, il-qalb kif inhi. Il-qalb. Li minna Ġesu jgħid joħroġ kull tip ta' ħmieġ u tniġġis. Il-qalb, il-bniedem huwa mniġġes fil-qalb tiegħu. Ħafna drabi jintwera fil-flatti tiegħu. Jena ningrazzja lill-Alla għal kull wieħed waħda minnkom li diġà għamlu dal-pass, diġà daru lejn Kristu. U għal-privileġġ tiegħi llum illi il-dawk li għadhom jaħsbuha, il-dawk li għadhom inċerti, ngħidulhom ħatkun llum il-ġurnata deċiżiva tagħkom. Illi tarmu l-armi tagħkom u ddu li Alla. Bħal dak il-pubblikan fit-tempju li kien għazbis refajn eħles sema, maħbat fuq sidru qalu Alla kun ħani miegħi il-midnab. Għalhekk Pawlu kitbinna dan biex jurina li aħna midnbin imma li nistgħu bil-grazzja tal-Alla naslu għal maħfra u l-aċċettazzjoni tal-Alla permezz ta' Ibnu Ġesu. Amen.